kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe lakay? Ni Manong George. Ano sa nyo pa ilang kadagiti ubing tag na dito balay ni Nanang ah. Mayat laang no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anya ngay nga rin ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito'y, kumpleto ti kasapulan nyo, kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang. Nalipit mo't ijay. Awan pagay ayaman lagi ti ubing. Agrubuat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo magaya mo, Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuy-buya. Okay laeng. Agan-an nagkaakanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisain. Well, Nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. O Nanang. Bakit? Nako, makaamu kayo matin dito balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ijay Manila. Nag-flight mo't gaya mo nila kayo mo aluna. Tatang, hindi pa'y napanalawas. Kaya, abay akastangan. Kaslasaan ka naragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Anya ti basol na king ka. Hey, jakman amo. Ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akong portable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw, naganos ka ata balay dati pag nanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay, nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit day di abakit. Talaga bruton ti anak na. Panagkunakit saan mo't akas ti ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabbalay? Iso adiyo ammo, tatang. Kitno dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita, tamakit kita may anak ko. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Wan bakit? Kat, adda impawit mo? Ay nawaw, siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti daduma. Okay. Ewan gayam, dandan ni malipatak ngay bagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni Nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni nanang ti kwartaya. Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang titid ko Tasyak mo't ti gumatgatang itikan kanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya sabon ti kayat yo, Nana Fidela? Tisigod agat gatangak Nabanglo nga minday jay. Kan isumit ti kaalaak asabon. Shampoo yung ay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam. Naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang kadi agat gatangan yo, Nana? Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta. Adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya. Ta iso kanumat ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangan sabon ko ti gatanga. Ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, Nana. Nakitak ti in-order na asabon kat orange mat ngamen. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda.
Jak kaalaan day jay. Isu agumatang haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok. Aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang amin. Okay laang tasag paminsan mo. Saan akanayon? Gastador mo dahito abakit. Di na amo tipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ah, ay ikwa. Naawat yu ti pensyon nyo ay ananang. Wan, isu ti inggatang ko iti litsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na bati nakaw. Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay, ti sabon nga adda iti banyaw, ginatang yu day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orange asabon mo. Sakit nanginamot ta sabon a ginatang yu. Mano abulan maki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit ah. Gastador tiyawanan ba eh? Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lani. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam sa hamot ti garaw ti katugangam. Anya man ang ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumot ng sabon ti plato yaw. Sabon la ang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ha? Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ah, ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahi taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ter aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ay, awanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Naa, sapay kasta ti tono ti boses mo. Diyak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo din ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online nakaw. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adda agat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day tapajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nakaw. 2 aparis day tuyaw. Nagadu alupot yu dita. Kaya't kumati sa bali adisinyo ah. Tapno adamot pa kalaglagi pak iti kwarta nga inted ni Rins kanyak. Ah, nukas na. Tigayam kwarta ni Renz, tinggatang yang. Wan nakaw, 350 laang makikday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanyak. Gatang mo dito abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Ada ka di bagbagam nakaw. Ah? Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papananti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka mo't gayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Kita ma, ore ada ipaw-paw it nila kay mau. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay ngay tatang, ti katugangak tila adda agat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya, Lupot, sabon, kumkumpurme tatang. tinapatag akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw iti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsakitan tinakam mo dita. Kumusta kan, anak ko? Nasayatak lang dito, nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang, at kami tiruar ken Manong George. Kita akman tayan yaw. At ay nanang, nagpintasan niya. Wan nga raw, nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kanon to ngay dayta. Ay wang gayam. Agyaman iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko.
Awan anyaman na nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldasan ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman ak no kasta nanang. Ay wanggayam, kanong agbakasyon ka? Inton sumaruno atawan pa siguro. Ay nawaw, mabayag pa'y magayam. Kasta talaga nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka akanayon dita. Anyat kayat yung akanan, tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makan dito. Anya anang inamot nga bagbagayo. Sakto lang mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. One month ngamin. Agtip-tipid kayo kunam ngam ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagi ti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumaida, agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makan ditoy. Di nasayaat ko ma. Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-itad ni Renz kan kuana. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kuram. Ngam sabali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti si daon mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay wana, masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha, anyat kunam. Ay sus, lauan kun. Gastador ni katugangam kunam. Ay uwan mo, di yung madlaw aya. Sobra ti kinagastador da ya bakit. Nanang kunam matkin kwa na taasawang mat nga rod anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat-gatangag. Agis tambayak mampay dito istor mo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo ngamin ti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kurtina. Kano nasakit samot ngamin tinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya? Diyak ko makayat nga ibaga daytoy kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan yumat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amu, nana. Ngam day ta ti pudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramiden na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na, is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasek ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni Rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, no gatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pensyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta manugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna. Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya jay nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mo't tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti daduma nga da istor na. Anya, nagistorya dagi jay atat tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatangak iti istorda, agim bistiga ka kano. Mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay. Ngamin, makitkitak agastador kayo launay. Gastador! Wan mag, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang yu di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kasta unay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak.
Saan ko awalwaldasin ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apuk ngay. Agawid kami iti ayan da tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Ammo ka din ni Rain. Saanan ama sapul ama amuan na. Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamot akas taa? Awan mo dakas ng ar-aramidak kang ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay. Kanyak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada kang kaday taa. Ipilit mo mat agastador na tao. Uray saan mo? Ayun, talaga siya ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadi manan imbestigador a manugang yaw nana. Anya manan ayat ti inaramid dayjay nga alona kada kayo. Yak ambo no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal meten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain dayjay babae. Amuna makikabkabalay dalang. Jak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, isu nga amo na amin nga aramidak. Agraman dagiti katgatangag. Imbestigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangsit. Impanaw na pay nga ro dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay nawaw. Wen anak ko, impanaw na nga ro dagiti ubeng. Oo na yan ni bakit ko. Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga italang nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan mat apud now. 2,000 lang matit-itit ko nanang. Gan may isa, ammo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Nagdamot kayat yung agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mang tid kanyak anak ko. Jak kaya tirire. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo ap-apaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanya. Ayun, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kanda kiti karuba tayo jay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ibagbagam kanu pa'y agastador daytoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Dinapatag kat kwarta na tigas gastusan na. Saan a dumawdawat kan ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Jak kaya tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidin ni nanang kan ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan ti bidot, anak ko. Ay nawaw, siyak ka na yon. Di yung makita aya nga adamot basol dya bakal. Iti kasta pa nagsasaum kanyak kat ipadlaw mo talaga nga awan respetom iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nangagkotimbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang ang tatang. Anya nga okay lang mo ta sa asawa. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw ka iti pamakawan kinkwana. Jak kaya ti agsubli ijay balayda tatang. Oray saan kayo nga agsubli ka iti ubing ijay. Agpasensya ka latta anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang. Aramida kun ti kayat yung.
Sika magayam aluna. Imayak, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo, nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko, nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen, nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Diyak kayat atong palbiag nga agin ginura tayo. Pakawanan ka, ngaminton sumarunaw, di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No ada parikot, ibagam kanyak, nalakaaklaang mat akasarsarita. Wen, nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo, katwalwal dasek ti kwarta ti asawam, saan apod no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan? Ken maysa, ada pensyon ko. No anya man ti pangigastusak iti pensyon ko, awanen bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao, kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kumati agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, si kamot gayam day tama, Rebecca. Diyak pa'y amo ang nagawid ka gayam. Wen takailiw kumat ti pamilyak, mare. Kumusta ngay ti trabahom ijay syudad? Okay lang, mat. Agsubliak manan inton Lunes. Ay, wan gayam. Agsapsapol iti babao ng tibak ng akaaroba ti busko. Amangan no mabalinak mat di tamare. No kayat mo, di agkuyog ta nga agpasyudad inton Lunes, takasaritam ida iti personal, mare. Wan sa nga agpaiso Isumat lang, awan pagtrabahuam ditoy. Wan nga rod, awan mutan pakitang danan. Nalaka ngamin tinateng ita. Ay kat pagpanpanunutam, mare, no kayat mo matlaang ti agtrabaho ijay. Sigun iti bakit nga amok, awan kanu anak dagiti agasawa a pagserbyam. Isu nga awan asikaswam nga ubing. Oo, di nasaysaya at manano kasta. Wen tilaangan trabaho iti unag ti balay ti panunutam. Ipadas mo ti agaplay, mare. Anyat amom ngay, amangan nung makapasaka iti standard dagiti nga agasawa. 25 mo pailaang gayam. Wan madam, saan nga ubing ti kasapulan mi? Jay kumabakatan. Tay 40s, wano 50s kuma. Ay nawaw, masapul ka di abakat, madam. Wan katawunam nga min tisigod ababaunan mi. Kat nakasadsadot. Di na maanusan ti trabaho dito eh. No siyak, nairwamak iti trabaho, madam. Kabailak ti agluto, agdalos, aglaba. Kabailak nga aramidin amin, madam. Sigurado ka kadi. Amangan no'y bagbagam laang dayta. Pobre kami laang. Iso ang nairwama kun, madam. Sapay la kumaata awaten nak. Talaga aka sa pulak ti trabaho. Tawan mo't pagtrabahoak iti lugar mi. O sige, awaten ka. Ngam siguraduam laang ama anusam ti trabaho ditoy. Wan, madam. Siguraduak nga awan pagbabawyan nyo anangawat kanya. Agyaman ak launay, madam.
Rugi akon iti trabaho inton umay alawas, tatang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga ibagbaga ni Becca agayem mo. Wen, tatang. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. At damot langin pagtrabahwam. Kaano nga agpasyudad ka nga eh? Inton Domingo, tatang. Saya-saya ato mo ti trabaho mi jay ah. Ay nawaw, siyempre mo't atatang. Day talaang aya. Aganos ka, tanarigat mo't lang ti trabaho ti babaw nan. Isu nga rod anagaplayak, tatang. Anyat amo tayo ngay. Amangan no day tuyin ti sungbat ti arapaap ko abumaknang. Bumaknang adagos. Basta kas jay, tatang. Ubay ka man pa'y dito'y, Luisa. Apay ka di, madam? Numalpas ti panagdalos mo, pakilabam to dagito'y akurtina, agraman dagiti pigadan. Ay nawaw, amuna sa anak pa'y analpas itar aramidak, at damanin ipaaramid na, kasla saan ngagpampanunot mo't dayto a babae. Nangagmo ka di timbagak, ah. Ay, wan, madam. Nangagmumat gayam, no apay anak abaybayag ka sumungbat. Jak amo no adda na isawang ko adi mo nagustuhan, wanoan niya. Awan mo't kit di, madam. Addala na lagip ko. Sige, siya kunti makaamo kadagiti kurtina, madam. Agsagana kay kit din no adda trabaho yo ita. Agyaman na klaunay. Awan rumbang apagyamanan nyo. Tamabaybayadan mo't ti panagtrabaho dito'y, madam. Madamamad gayam ti panagtaltalos mo, Luisa. Ni, nakariing kay mo't gaya mon, Sir Alan. Naimbag abigat yo, sir. Kastamad kan ka. Ni madam mo nga eh. Nasapa arim war, sir. Anya nga oras ka no ti panagawid na. Awan mo't nadakamat na, sir. Kastaya, agsaganak mo't nga roden. Tada trabaho kita. Mangan kayo pa'y sir. Mangida sarak iti kaninyo. Agkapi aklangan. Oras ka. Agkapi kalat tadi tano mabisin ka. Itimplaan kayo nga roden, sir. Siyakon. Nakababayin mo't kan ka. Anya kumangay ti pagpainan nyo. Pakaragsakak mo't laeng ti agserbi kada kayo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Among kayo. Iso arumbang laeng nga aramidak no anyaman ti ipaaramid yo kanyak, sir. Agrubuata kon Luisa. Mangan kayo pa'y sir. Saanan? Agdardarasak ngamin. Agluto ak iti paborito yo asinigang, sir. Awan mo't imbagak nga agluto ka. Ay, kwa? Siyempre, kaya't kayo apagserbyan, sir. Saanan ang masapul nga ramidam ti kasta? Di bali taawan mo't ni ma'am. Kan sa anak mo't nga agipulong kan ko anak ka. Anyat kaya't mo asawan? Da kayo ket di mo't, sir. Amo yun anya ti kayat ko asawan. Anya? Sige, agtugaw kayo, sir. No kayat yo, ikan kayo pa'y iti free massage. Bisin mo lang dayta. Mangan gagit din ta aramidam dagiti rumbang aramidam ditoy. Saan man aday ta kinagarampingat mo tinangruna? Awan ka di, dasarkan Madam Dita Balayda, Mari Luisa. Awan, mare. Adda trabaho da adwa. Iso anak karuar, ha? Ket, anya nga minantay ko nam nga ibagam kanyak, Mare? Panagkunak ket addamit panaggusto ni sir kanya. Ay nawaw, apay mo tin akasta ti ibagbagam. Ay na, ni Sir Alan ti sungbat iti arapaap ko abumak ng mare. Ay sus, dakas ti kasta akapanunutam, Mare. Apay di ka mabutang aya? Di ka mabutang no idimanda na ka ni Madam Mau. Adda kwarta ni Sir Anya. Ay pangaasim saan man akom kumpormi ti mapanpanunot mo? Imay ka ditoy tapno agtrabaho, saan atapno riribukam ti biag ti bus mo? No siyak ti pilyan ni Sir, o di instant back ng datao, mare. Anya? Ay sos, imposible mapasamak dayta nga arapaap mo, Mare. Mamati ka mat, apiliyan na ka ni Sir, kat adayo anapinpintas ni Madam ngam itisi ka. Nalabos ka mat ngagsasam. Ibagbagak la ang tipod no, tanarigat ti mailawlawan, Mare.
Ne, apay akas tati kawas mo, Luisa. Saan pa'y ngamin magaan ti uniform ko, madam? Anya? Di kay madanagan. Tanuma magaan day chay. Agpilesak mitla adagos. Okay, masapat ti trabaho kita. Agluto ka iti dinner, taditoyak amangan. Okay, madam. Ayon gayam, naibusan ti abasto tayo. Agpalingki kanto. At titigatang mo. Tilistaan tigatangak ngay, madam. Iso tinailista iti basit a papel. No adda saan nga available, i-message na tapno amok. Wan, madam. Areglado. Ala, agrubwatak nga rudan. Agluto ka latta iti breakfast, ta saan arumar ni Sir Moita. Day off na ngamin. Ay na, kaya't asawan day ta. Agmalmalum ada kami kin ni Sir ti adda dito'y balayda. Masapul nga rod nga agpapintasa. Good morning, sir. Ano? Apa akas tati kawas mo, Luisa? Apay ka di, sir. Nagalasakit kitaan. Saan mat sir? Bagbagay kong topay. At damat gamin ti uniform mo. Saan pa'y nga rod na magaan, sir? 5 pares ti uniform mo, sana ya? One, sir. Pangasim tag uniform ka kuma. Diyak magustuhan ti kasta kawas mo Sakit nakacycling ka pa'y. Agtugaw kay kitdi, ta itimplaan kayo iti kapeyo, sir. Saanan? Kabailak tag timpla iti kapek. Itaman pa'y, sir. Diyo kaya't apagserbian kayo, ha? Di mo man ihasidag tarubang kanyak. Sensitibo kay launay mo, sir. Amuam ti limitasyon mo iti daytoy abalay. Naawatam ka di. Nagawid ka gayam, Beka. Wen, tata, nakalivak ngamin. Ni Luisa nga'y. Nabati jay syudad, tata. Sabali ngamin ti bus na. Saan nga agpada ti live kan day off me? Kasta ka di. Anya kami ng tigagaram, nakong. Imayak, tanapatag ti ibagak kada kayo, tata. Anya ti bagam, nakong. Jay anak yo, tata Julio. Apay ni Luisa. Adda ka di dakas ngay naramid na. Ay na, naidumduma mo ti arapaap day jay agayam ko, tata. Apay ka di aya. Anya ti arapaap na. Agasam man, takayat na nga agawan ti asawa ti bus na. Barang isu kanu ti pilyan ni Sir Alan. O di, instant back ng kanun tumatan. Ay nawaw. Imbaga na ti kastakeng ka. Wen, tata Julio. Anyan ti kasta ka panunutan na. Bagbagaan yun tuman, tata. Ibagayo, adi na ibirbirok ti pakaisadmakan na, tasaan abasta-basta ti kasdi a plano na. Itala ang anak kitak a nag-makeup ka. Saan a make-up daytoy, madam? Sunblock laang daytoy. Saan pa'y ngamin analpas ti ipapaaramid yung kanyak itirwar kat? Kat numadlaw ang naka-blush on ka pa'y. Ay nawaw, tila dildillawin mo't dayto a babae. Aday bagbagam? Ah? Awan madam. Ay, anya ngaminan ti bagayo kanyak. Adda talo nga aldaw aliv ko. No kayat mo, mabalin mo mat tagbakasyon. No agawidak. Di man nga aldaw ngay mo't asaan ko ang makita ni sir. Oh, apay adi ka sumungbat. Kaslasaan ka mat nga interesado. Sigurado kayo kadi nga okay lang kada kayo nga agbakasyonak, madam? Una, sa nabali taddaak mat nga aggunay dito'y balay kan mga sikaso iti asawa. Okay, madam. Kaano ti livyo aya? Mangrugi inton Martes. No agawid ka, mabalin mo mat ti agbiyahe inton Martes. Nasayaat mo't tanagawid kamot laangan. Agbakasyonak laang, tanakaliv ni madam tatang. Anya dyan nadamag ko. Ay nawaw, anya tinadamag yaw tatang. Planom kanumat nga agawin ti asawa ti bus mo. Ni, saan na pud no day tatang? Ni Beka agayim mo tinangidanon kanya. Imposible mo't nga gulbod dayay. Talaga mo't day ang babae. Saan ang mapagtalkan? Apay di ka makasungbat. Ah? Ay kwa, awan dakas nga aramidag tatang. No awan dakas nga aramidam. Awan kumati idanon da kanya. No kayat mo ti bumaknang, aggagat ka. Gunudam dagiti arapaab mo, babaen itinasaya at awagas anak ko.
Di mo ibirok ti pakaisagmakam kunaktumay. Anya nga tanong agbirok ka lang iti sabali ababaw ng tahani. Adda ka di parikot kan Luisa? Kaslad da nga minda ka sa panggap na hani. Anya kumangay de tada ka sa panggap na. Kita ma, kat kaslag papapansin ka niya kani. Anya? Tunggal awan ka dito'y balay, kat feeling asawak day dya ababay. Amang ano na misinterpret mo lang ang honey. Saan na? Talaga kit di nga dada ka sa panggap na day jay. Apay, kursunadam ka din? Saan apulos hani? Si kalaang day ayata kanya. Uraan niya pa'y tararamidan day dya alwisa. Si kalat tatipilya kani. Sa anak laang ngamin akomportable, no kasta adakda kami laang dada dito'y balay. Chismosa kamat anya. Ay nawaw, chismusa. Apay ang masapol nga istorya ang kinitatang dagiti imbagbagakan ka, ha? Inaramid ko ti kasjay, tadyak kayat ama isag makamare. Di mo kayat ama isagmakak? Wano kayat mula ang alapdan ti plano? Bagimla ang ti ibabain mo no kasta ti aramidam mare. Imposible ang magustuhan na ka ni Sir Alan anya. Saan mo asigurado? Iso adi ka agsao iti kasta. Ay na sigurado akon. Loyal ni Sir Alan iti asawa na. Isu adi ka agbalin a feelingira dita mare. Feeling era mat asasawom. Talaga mat. Feelingira ka no ti adda iti panunot mo kat magustuhan na ka ni Sir Alan. Agkape kayo kadi, sir? Itimplaan kayon? Saanen? Adda ka din na isawang ko adiyo na gustuhan, sir. Amuam ti pagluglugaram ko nakmanen. Ay nawaw, apay ka di aya, sir. Makadlawa ko ni tikas tangar aramida ma. Kita man tikas talangam. Awan mat ni Ma'am Grace. May parbang nga ro tikas tangar aramid ti may sababaw nen. Addaman kan awan ni madam mo. Amuam ko mati pagluglugaram. Itikas ta, kat awan rumswa aparikot. Ay, sensitibo kay launay mat, sir. Lalaki ak, iso akabisadok tikas ta agaraw ti may sa babae. Pangasi mani, sukatamon day dya babaw nanta. Talaga saan ako na komportable kan guana? Saan kun amaanusan day dya? Wan, maudi alawas na itamat laang. Nabuyak iti CCTV dagitar aramidan na tunggal awanak dito'y balay. Kat maawatak itan no apay akayat mo apapanawan. Magyaman aklaw na yani. Diyak kaya't aday dya babae pa'y ti makagapot tapno agsinata. Awan pagdanagam, takasaritak tumitla ang inton madamdama. Nukas tamat lang tigalad ti babaunan, ore awanan. Ano saklatan ti aggunay dito unag ti balay. Kunak tumat ngamin kan kahani. Numangala ka iti babaunan ta, tay kuma 40s, 50s na. Nasya naklaang iti dayja Aluisa, tanaibaga ng awan daduma apapanan na. Kan kasapulan na ti trabaho, iso nga inawat ko lat na. Jakmut impagarop, akas ta ti aramidan na, honey. Agimpake kan. Ay nawaw, apay ka di madam. Apay nga agimpake ak. Dayto yung ti maudi nga aldaw ngagtrabaho ka kada kami. Ha? Anya ka di tinapasamak, madam. Jak magustuhan tar aramidam iti asawak. Madam? Tapno ibagakan ka. Nagipulong ni sir mo kanyak. Iso nga amok no anya ti aramidam tunggal awanak dito eh. Anya? Ala, rugyamon ti agimpake, tapumanaw ka, itamot laang. Madam, kaisyan na kumaa. Awan daduma apapana. Awan amo kapag trabaho ak. Pasensya kan, ngam nakapangadang akon. No kasta, awanin trabaho asubya may jay. Awanon tatang. Ay nawaw. Inikatnak ni madam. Ngamin, mabutang dayjay no maagaw ko ti asawa. Saan man akong purmite sa usawang mo, si Luisa? Ibagbagak laang matipod no tatang. No kinapintas laang ti saritaan. Atiw ko aday jay ang Madam Grace. Kwarta laang mat ngamin kat ti lamang na kanya. Tila ibagbagamot. Kaya't yung makita ti picture na tatang. Saanan? Uray di mo aklonan. Amuklatan nga da kalukwan nga inarabid mo. Agpaisulakid day ti ibagbaga ni Becca agayim mo. Kaya't mo nga agawon ti asawa ti bus mo. Iso aday ta, na ikat kakit din iti trabaho.
Sika maggayam ti masalaw ko. Apay ka di, tata. Anya tinadamag mo maipapankin Luisa agayem mo. Ay nawaw. Anya amay papan ka ni Luisa, tata Julio? Di maipapan iti panakaikat na iti trabaho na ah. Ay, dayjay ka day. Ilibak na ngamin tinaibagam kanyak idi kahit. Awan kanudakas nga aramidan na. Ay na, agul-ulbud ti anak yu, tata. Kinapudno na, at damanan inaramid na akalukwan. Revealing ka no, dagiti isusuot na. Kat adda nga rod uniform na. Kanga po, tasaanan a komportable ni Sir Alan. Inikat dakit din, iti trabaho na. Inbirok na tinakaisagmakan na. Anya nga ita. Isukit din tinawanan iti trabaho. Pagyamanan latta at inikat dala ang iti trabaho na, tata. Saan da nga indimanda? Ngam nakababay latta tikas diyang inaramid na nakong. Day tantupay tigimuraan na kanyak, tata. Nasakit tinakam na takinontract ti plano na. Hostula ang tinaramid mo, Beka. Uray gayem mo, no bigdot ta aramid na. Masapol abagbagaam. Nakababain launay, Luisa, anak ko. Ay natatang, pangaasiyo ta ag-move on tayo kuman. Naa, iti pa nagkunam ka de, kat maiparbang tikas diyang inaramid mo. Impadas ko laang mat no epektibo. Kas jay ka no mat ti diskarte dagiti daduma. Anya klase ti diskarte da ita? Kuha, tatang. Pangaasay ta ramatam ti utek mo, anak ko. San ati pamilya tayo ti ibabain mo kunak tumay? Ala, hawanan. Agbain ka mo titibos mo ah. Amuam ti lugar mo. Di ka agbalin nga agraraman abumaknang babaan iti dakas awagas mo. Tangiwat yu ka di, tatang. Ipangag mo ti maibagbagakin ka. Tama nga no inton sumaruno. Kat day ta nga arapaap mo ti pakaibaludam. Ay, nawaw! Saan adakas ti agtarigagay a bumaknang? Ngam gunudam kumaday to'y babaan iti nasaya at awagas. Di ka agaramid iti may kaniwas. Ta imbes a bendisyon ti maawat mo, ang mga ano pan nakadadaal kan pan nakaibabain tupay kit di iti magunod mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ayan tayo susi di motor, bakit? Apay, sa dinumanin ti papanam lakay. Ay nawaw, agsalsalod sudak, ita, agsaludsud kamay. Ay nawaw, dakas ayat ag saludsod. Na, sumungbat pa'y lang. Ayan tayo susi ko na. Nakasabit iti likod tiri daw. Kasta, sumungbat kay tinasayaat. Agsalsalod sudak, agsaludsud kamay. Ay nawaw. Sa dino ngamin ti papanam aya. Rumwar kami kin ni Pare Henry. Henry manan, apay ngamin aya adipay la mga sawa day ta a Henry. Iti kasta, adamot pagbisyan na. Saan ada kayo akanayon ti agkuykuyog? Na, anya ngay kumati koneksyon ti panangasawa na iti panagkuykuyog mi. Una, takanayon kayo arumwar. Naimbagkan ko na atawan pamilya na. Si kangay. At dayta ka man ako nakon, Mernalin. Nagaduman asa umon. Kahit pudno mga men. Panawan ka man langin. Makarengreng ka. Na, ang subli ka dito, hapong! Hapong! Ay nawaw.
Dagitaman, ti pa nagpuro-purma, pare Henry. Quality. Ay kat siyempre mat pare hapaw. Tapno presentabli mat aakitaan. Kasla ka mo tin artista, pare. Barbaron samot amin dagita suot mo. Ha? Saan mo pare? Nasumak lang amin nga ag-upgrade, iti usar ko. Wow! Nagwapo to sapatos mo, ah. Sagmamanungay mo dito, pare. Ha? Ay kwa, di mo naamuan pare. Ang mga numatalimu daw ka pa, no ibagak ti priso na. Ay nawaw, barbaron sapay mo tarilong, pare. Ha? Ay wan saan ang mabalay? Sapatos lang ti gwapo pare. Masapol ang gwapo mo ti rilaw. Agraman t-shirt mo. Branded. Siyempre original amin na suot ko pare. Tapno mo, sa anak nagbadbado iti basta-basta. Sa dino ti pagtrabaho mo ita, pare. Ha? Ay kwa, di talaang pare. Nung itaapanaway, saan ang masapaw nga datrabaho? Tinapatag, nalaing ka dumiskartay. Sana all ang arod. Nalaing adumiskarte, pare. No siya kamin gat, oray kasano ti diskarte nga ramidat. Kurang latang agpay iti pamilya, pare. Ay katlalaing ang amin pare. Gagat, kinsakto at simpulang dayta pare hapong. Unay magdagit nga aso na yan. Disturbo iti panaturo. Parpar bangunan damot ito manaol. Ay nawang naimbag pa ito kaabay ko ta naimas lata ti turog na. Uray taul at taul ti aso. Ah, dinasayaan. Rumuara ka man tamapan ko kitaan noan niya ti tataulan dagita nga aso. Ay, switch ko ti silang. Ay, nakakabalyo ka! Ay, na, Diyos ko! Ay, oh my God! Mernalin, hindi kag batbati. Ay, na, makapakigtog ka mat pare, Henry. Pasensyakan maray. Napanak in Miss Boy Jarwar. No, kasta, si kati tataulan, dagiti aso. Un siguro maray. Apay ngamin adi mo in switch ti silaw, kat adamot silaw. Diyak na mabirukan ti anti-switch maray. Ay, nawaw, nabaybayag kan dito'y balay, ngam di mo pailaang matamo ti ayan ti switch ti silaw. Maliplipatak nga raw. Nangruna no kastoy anasip nga. Ay, unay kan. Mana, ang sublikan iti silid yung ang gasawa maray. Tay tuloy kumutang ti maturog dito'y supa. Ernesto! Ernesto! Apay ay bulay. Itay kape apuk ko dita. Pakibagaman kini Rosalay, takitaan na dyan sa ang kungin na pawi, ang mga numaksal. Awan ni Rosalay. Nagkuyog da kini Ram. Napanda sinundo ni Olivia kini Asher. Ay kat pakikita mo nga rudan alakay. Wey, inidip kun itay pay. Umay na nga rudan tulungan amang banlaw ka dagiti linabaak. Iti kasta malpas adagaws. Wey, madamdama tanay. San pa analpas to'y buy-buyaet. Umay kakigain, tanay, rabiain. Nagkulang aming ang labaka. Awan mo't init itirabe. Bulan at anda. Yung saan na mo't apamagain nagitali na baan. Naglabaak, tapno masapak to nga isampay inton agsapa. Hindi ito nagsapakan to kuman ng laba. Parehas mo't laing bakay. Ay nawaw, nagadupay lasa dita. Umay kakigain. Madamdamang araw, tasaan pa analpas ni buy-buyaet. Ay nawaw, umay ka, winaw, siyak ti umay dita. Ta umay ka iguyod-guyod, tasikan ti banlawa. Ay, ala, ulan, umaya kong bakit? Agawam, tanay, ibusin da kong tilamok ditaw. Adto yan ti kapem, lakay. Ay, agyaman ak mahal ko. Naggimasan. Ay, siyempre alagang Mirnalinday ta, mahal. Ay, nawaw. Ay, lakay. Ay, Awan nadnadlaw mo, iti parbangon. awan mo. Apay ya. Taul man nga ruden at taul dagiti aso. Nagsasaruno a parbangon akas tiyay. Rikrik na ag nga rudno at da taong ngam awan mo. Ne,
Apa di nakrining Ay nawaw, kasano ko maariingan ka, kat nagpipig sa ti urok mo. Iso ay, saan mo ni bakit mo? Kat no kasla traktor ti kaabay ko amat maturog. Unay mo tatrakturin Sobra ka mo, bakit? Ay nalakay, oray siguro bagkaten nakatiag tatakaw, saan ka ang makapuot. Ngamin, kas kalamanti ka amat maturog. Anya ngay, lakay Ernesto. Mabayag ka kadipay. Among kaday nga itayak pay lang agur-uray ditaw. Wayne, mabiday tuwin bakit? 5 minutes. Hay na, agramutak taw. Ngam di ka mo laki din malpas nga sukat dita. Oops! Aday ta. Kita man, numayat mitlaing ti pormak bakit? Aguray ka. Adamo man tiyaday tapulaw. Ay, Wayne. Bayamon bakit? Saan mo't una madlaw? Ay saan? Sukat ang tapulaw. Nagadumo ngamin abadom. Ngam no apay mo't aday tati kay kayat mo nga isusuot. Ala, inkasukatan. Inka nga ron alain jay blue at t-shirt ko. Jay ngay night nga dakular na. Jay ginatang ta ida SM. Jay ngay inusar ko ida kasardabi akin ramel. Ay na, nagadun nga imbagam. Anya nga ta, no si kalaangan timapan mangala. Total, si kamot timang isuot. Kitno si kamot din ng ibaga nga agsukata. Di si ka nga raw timapan mang biraw. Ay na, wow. Ay. Anya ti sapsapulo maya bakit? Itay ka pa arikos dita. Sapsapulik nga rod tay inlabak nga underwear tay di kalman. Ganda kita nga underwear. Kurang nga rod. Nasaan ko maakurang? Kat kurang adda mapukpukaw. Ay nawa, itaam dita Amangan mo't no natinag. Wano amangan mo't no nalipatam tinang idiswam. Ay na, maulaw akong iti kabibiro. Ngam talagang awan. Sangapulo a pante, ken sangapulo a brief ti inlabaken insampay ko idi kalman. Idi ko pinag, kurang mateng. Ay nawaw. Apay, binilang mo Ay wala, amog ti bilang na. Ngamin, kabarbarula ang dagi dyan lakay. Sa dino kumangay ti papananda kita apantiken brief. Saan damot amag na, tayong ka kumabirukan dita karuba. Day takit nga rod, ngam talaga ajak mabalintag bidot lakay. Amo ken kabisadok no anya ti mapukpukaw. Tinasayaat, inkasaludsudan ni nanang. Amangan mo't no pinakiakakas na. Naglabamot lang ngamin idikalman kay. Sige ta saludsudat tuman nga agpayso inton bigat lakay. Nanang, awan madmadlaw ya. Iti anya. Kas laaddaman nga minan mapukpukaw kadagiti linaba. Anya nga iti mapukpukaw anak kaw. Mapukpukaw manin ti talo a brief ni hapon. Agraman ti dua a pante. Ay na, wow. Kunakno da kami laang. Uray gayam da kayo kat mapukpukawan, Mike. Kinapudno na, ada mapukpukaw a t-shirt ni Tatang Yaw. Agraman tay may sa pantalon na. Sapay branded day jay. Mas taawak nga rod nanang. Ay saus, naidumduma mo day tang agtatakaw Saan a kwarta ti kaya na, no di ka gamay. Day takit nga rod nanang. Amangan mo't na agur-urnong iti pang OOTD na. OOTD nga? Outfit of the day, nanang. Ay, anya. Wano amangan ki di mo no fashionista. Ay isti fashion model kunak kuma. Ti kaya na kainal daw agsasabali ti suot na. Wen nga rod Ngam saanan anasaya at dayto ang mapaspasamak nanang. Anya nga tano i-report tayo kin ni Kapitan. Ay wala, nasaysaya at sangag paisaw no i-report tayo kini Kapitan. Tano saan tayo nga aksyonan? Amangan ki di no agraman sampayan ke mairaman ang mapukaw. Oy, Henry, sika magayam dayta. Ayos Mayat matapurmang. Ay, siyempre Barbaro at t-shirt kan barbaro a pantalon ko naman. Papanamngay, adan samot date mo. Awan mo kit day. Kahit kulaang mo at ang balo iti di same time.
Among kadi akas lakas tamat laang ti pantalon ni hapon ama pukpukaw. Aya, Wen, kasta talaga. ha? Ay, kwa? Si Kaman? Adumot tagkakarupa, Einstein, agpapada pantalon kay. Ha? Iso mo laang ti kunak. Di ka agdanag, tarabak ko laang mo't dayjay. Angam, aguri ka. Kasla pamilyar mo laang day ta t-shirt mo ah. Ha? Dayton? Nabayagan dayton. Itaklaan man ang aming isungaw. In regalo ti kasinsing ko nga dayjay Dubai. Ah, kasta ka di? Wan? Mayat nga rod ah. Sige, mapankan iti papanam, tadi ka kat mataktak. Hay, awanen. Madin a talaga ti kastoy ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Nagadun ti mataktakawan. Ay naku namon, Beatrice. Uray da kami nga rod. Kanayon kami ang matakawan. Agraman tabo, timba, ken sabon, saan da pakawanan. Ultimo ti kagatgatang ko ako tsara ken tinidor mi akulay gold, tinakaw dapay. Kulay gold kunam, sweet. Wen, Amangan mat no nagkamalyan ti agtatakaw a gold, iso nga inala na. Amangan no ti kunana kat mabalin na nga ilako. mabalin akasta. Daytoy tumat gamin Julius. Namin anon nga imbagak atarimaanan na ti lababo mi ije uneg. Tapno saan ama ibatbati jerwar dagiti kagawaan mi. Ngamay na, nagsadot tumat ngamin. May mayat kanumat laeng nga ijerwar ti ayan ti lababo ta na pres-pres ko. Ay kat dagulitem narigatan. Ang mga numaibos ti kagawaan nyo no kastalaeng. Hay, huwan nga rod Sapay napukawan kami manan idirabi Inlabak tay ginatang ni Quick abagpak. Agraman tay sapatos ni Raymond awinagwag ko. Insampay ko ije balkon. Idi ibilag ko kumay di agsapa. Awam mutan. Dagitay malaipit kan hangaran tinabati. Ay sus, amangan met no nakurso na daan manan ti agtatakaw, iso nga innala namanen. Ay na, di pa'y lang maputag ti iman ano asino man day tang agtatakaw. Ay, wan nga rod Sayang pa'y dagijay. Saan mi pa'y anausar, ngam tinakaw dakit din. Saan kayo pa'y kadian nag-report iti barangay hall? Ti ammo kat addan ka aruba nag-report. Ay kat nasaya at met nga rod ano kasta. Sapay la kumata maaksyonan adagos, tanay. Amangan no isaruno na metten atakawon dagiti plato kas kada kaldero may. Narigatan! Hagasam! Kabarbaro man ang tabadom Henry. Siyempre saan mo't ang mabalin na paulit-ulit na outfitan niya? Aguray ka. Kasla pamilyar day ta a t-shirt kanyak Ha? Ay kwa, uso nga minan ti kasto yung t-shirt ita. Adaw, ti kasto yung style. Sa bagay. Sige ha, at tapay nga min lakad ka. Baliwan tantula yung tagsarita, Beatrice. Sige, Henry. Nagdardaras mo ta na pimanaw. Aguray ka. Kasla addamat ilamlamang na. Wano, arak manunday jay. Ay sos, napan man sigurong gimatang iti arak. Sigurado nga agiinumdamanan di tabalay dahapon. Ay, anyamot tan ti kasto nga aramid dagiti awan manaknakem na tattao. Nay, apa yan lakay? Itay mo pa'y mat-arikrikusan ti motor mo sa kaagwing-iwing. Apay, anya tinapasama? Kita amutin ati na may anda iti motor ko, bakit? Ne, nalukatan mo ti tangki ti gasolina. Wen, tinakaw da ti gasolina ti motor ko. Ay nawaw, agraman gasolina takawon dan. Sapay kagas gasolinam sa idikalman lakay. Wen talagang in full tank mi ni pare Henry. Sakbay ang nagawid kami. Naibaga ngamin ni Bayaw Ramil abuluden na ita ti motor ko. Ngam kastoy matan, pinasusupan damot lagid din ti gasolina na. Isumot lagayam akas laad da maang angot ko nga agat gasolina itay mariingak. Amangan no idi parbangon da pinasusupan ti motor mo. Mabali na kasta bakit? Mamuwag lang no sino ta kinaaramid iti daytoy. Talaga ang makaraman kanya. Ayos. Nagpipintas mo dagitoy na pantalaw. Adda ka Levi's. Adda ka dyan. Kinadapay le. Ay nawaw.
Inayadag ang buyudan. Atay pa. Uston tinwa. Aguray ka. Nagwapo mo tinda ito sa sapatos. Naik ko naman. Kursunadak ti style na. Kasla ka barbaro pa. San anaangaw. Alaag. Ikarag ka ako ni Tibagkaw. Taman numalipatak. Gusto da ito yan. Intong bigat to manay ni Tiparbangaw. Agawit akong talay. Agalasing ko magkaya man. Ang mga numariing ti akin balay. Delikado. Ay, sus. Diyos ka. Yan ang talapos to. Nagtaulan na kita aso. At nasumukat na naka-flashlight. Ay, sus. Awanan. Naspakanin ray. Tiamom siguro saan amaduktalan ti panagtaktakaw mo, anya? Awan basol ko, kapitana. Pang-asiyaw, tadita kumamot tiliwang. Sana ngagtatakaw, kapitana. Aguli magka, Henry. Natiliw ka lang arudan, ngam natangkan pa'y laang tulbod mo. Awan mo't ebidensyayaw, asak tagtaktakaw, kapitana. Anya nga awan asasawamat. Apay, tiliwan da kaya no awan ebidensya me. Ha? Tapno amom, nabayagdakan apal paliiwan. Anya? Adda nakakita kan ka arumrumwar iti parpangon. Iso ti oras ti panagtaktakaw mo. Saan ka di? Ha? Apay, di mo amo aya nga agkaiwara itan ti CCTV dito'y lugar tayo. Iso asahan kan ang makapaglibak, Henry. Ikuha nga ba yung kapitana? Masapol nga'y karom ti basol nga'y naramid mo, Henry. Ay, saan, kapitana? Pangasain. Jacket ti mabanaw. Kasyanak ko mga kapitana. Please. Ti tao ngagbibiyag babaan iti takaw. Dumtang kat dumtang to ti aldaw nga agpulo. Kat ikaro na iti lintag tinagbasulan na. Dayta kumati kanayon alaglagipam, Henry. Nadamag mo ka din, ti maipapankin ni Henry, Ernesto. Una, apay si ka lang, ayat alisto ka dagiti kakastabang banag. Alisto akmat Ay nawaw. Naimbaglayan na, tanatilimit langan. Tano saan? Abangan doon adupay ti mabiktima na. Nakunampay lakay. Kasla disinti akit kitaan. Ngamay na. Rinukar magayam ti aramid na. Day takit nga raw bakit kung namilan inosente nga gunggunay ka nagsasaw. Ng panagtakaw maglagayam ti pagsapulan na ti Jeskit. Wan nga rud ah. Sayang dagiti pantalon kan t-shirt mo at tinaktakaw na. Sapay branded dagi jay. Natiliw mat kanu gaya mo ni Henry bakit? Wen nga rod ka no lakay. Kunak man langan no anya jay bagbaga na diskarte. Panagtakaw mo't lagayam. Ay, wen nga rod ah. Amin mo't gayam amapukpukaw kat iso ti mga laala. Nangan anuan na ngay nga takadagi ti daduma at tinaktakaw na. Jay daduma, usarin na. Ngam di na mo't ipadlaw at akaw ah. Jay daduma, amangan no ilaklako na. Ay, unay matlakit din ni Henry. Di mo lakit din nagpampanunot. Huwag nga ruda, ti pagsakitan lang tinakam ko. Uray siyak gayam kat maiturad na atakawan. Day takit nga rod lakay. Imbilang mo kaskabsat mo. Kanayon pa'y dito'y balay. Mangan kan maturog pa'y dito'y. Ngam taktakawan na kamot gayamon. Ay, huwag nga rud ah. Ulag matgayam tayo dya apare Henry. Sayang, no nagtrabaho ko maitinasayaat, di san kumamad ang nakabalod ita. Wen kumaa, ngam anya ngay nga rod. Talaga akas tatibiyag lakay. Isumot siguro at makuna agasat na. Huwag mat kadiya, na yung maglangin ngagpaiso, tanatiliw matlangan. Una, at least ita, awanan ti pagbutbut ngan ti bumarangay. Awanan ti agtakaw iti parbangon. Lesson learned, bakit? Naku namon lakay. Uray kasanupay ti kinalaing mo nga agilemeng wenno agilimod. Dumteng ket dumteng tumailaang ti aldaw arumwar ti kinapudno.
Kunada nga rudan, awan ti sekreto adinto maibutaktak wenno maamuan. Di mo ipagpanakkel ti saan mo mat ang nagbannugan, nang runa pa'y no naggapu iti takaw. Ngamin, uray kasanupay ti panangilimed ken panangilemeng mo, dumtang tumatla ang ti aldaw ang maduktalan ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.